إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وسفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحدي حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mga katautay manguran kamaumasan kama Islam inayat na sabot na tukain na atawa kanin sura na sabot na tukain na ito inyat to ding ha mga salagbo-lagbo sura sa halga sura Al-Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala asawab yattu in katan amuin ma'ana ha Quran magbalik siya mattu pa suratul Fatiha ang kanasya tiawag Ummul Quran
dengan mga kalagguan sin suratul Fatiha in Allah subhanahu wa ta'ala ya wajib niya in pagbasa kaniya hahak sin imam iwan sin ma'mum at tiap-tiap rakaat at tiap-tiap sambahyang adlaw-adlaw asabda sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la salata liman yaqra'u la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Wairong sambahayang hasiyusiyu in di mamasa sin suratul Fatiha. In suratul Fatiha makatutoy mangura na Islam hahakisab sin ma'mum inini khilaf sin mga fukaha sa sumakawa din na sabutun in suratul Fatiha nalangkum din doon kanya indua uslub lang si sila mga ulama sin balaga amuin panagnaan long niya sin suratul Fatiha aun din doon pana panglagui pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna long tain alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Amin siyabot din doon in kangangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mga kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpus nag-intikal siya, amuin nakakatto siya. Kapag pangayo sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Longsin Sheikhul Islam Ibnu Taymiyah in qaul atawakan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin sambil matupa iyyaka na'budu in yaun lillah atawakan pa para pa Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu iyyaka nasta'in sambil paduhulan sin ayat in ini paipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magtalab mangayo mangindwaa inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala amin Tuhan singkatan alam. In Rabb din dilong niya amunin Tuhan al-ma'bud amunin Allah subhanahu wa ta'ala. In alamin aamuin kaupuan taarifan niya tawat definition niya amunay na iyan sina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab long niya wa kullu ma siwallah alam wa ana wahidun min dhalikal alam ingkatan madukain dengan Allah subhanahu wa ta'ala in siya pagtawagon alam wa ana wahidun min dhalikal alam iwanin ako inaku tarbilang harindoon pagtawagon alam. Dengan sabat tu ingkatan manusia agumini insya alam. Ingkatan jin insya alam. Ingkatumbu-tumbuhan insya alam. Ima kahayup-hayupan insuha inbulan ibanin sa ingkatan mapuasa Allah subhanahu wa ta'ala insya pagtawagon alam. Dengan sabat tu in pagyanong Rabbul Alamin in Tuhan Rabbul Alamin in siya in Tuhan singkatan Tuhan singkatan pia panjari niya Ar-Rahmanir Rahim in Allah subhanahu wa ta'ala bayang ulungun iwan bayang kasihun in Ar-Rahman iwan Ar-Rahim in Ar-Rahman in siya ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala ha siwu da muslim iban kafir. Hatinya katan manusia
iban sin jin ininilangkum inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adakala lang tarakaso kita sin may maulong in Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila kafir. Yung mga sila kafir, misaning kiaunan nila ito, nagkukufor pa Allah subhanahu wa ta'ala, masimasiyaw ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya, yari kita yung Muslim, naglalamod kita iban yung mga sila, way nag-aakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa, aon din ka nila nakalawi, inrijiki didihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila nakalabi din kato didihilan sila rijiki panamong pagkaon na ininilamod yung mga sila mu'min kapag yanun ar-Rahman in ar-Rahim inini tuoda dya ang mga sila mu'min Malik yawmiddin amin Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tagmilik sin adlaw paghisab adlaw pagtumbas si mga amal na to in Malik yawmiddin ininisibo din basaan long ta Malik yawmiddin atawakan Malik yawmiddin in basaan ini sahira karwa ihdinas siratal mustaqim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. In ayat iyaka na'budu wa iyaka nasta'in inini on nabagi rin di upat sifat si manusia ayat iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. In panaglaan sifat si manusia amuin nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumakaw awiroon atawakan na nangangayo sila tatabangan maduhaing Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya wayroon nila tutunay in iyaka nasta'in. Amurin tutunay nila amin iyaka na'budu. Inikaruan niya amin opposite isa. Amin sila way nagtatagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumakawa bang sila mangayo sila pa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Ikato, amo na in deng ha mga sangingi sifat, amo na in wayroon nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan wayroon banga pabilay sab sila mangayo, mangindwa di sila mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ini kaupat, amo nin pagyanon din di iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, amo na lang ta, in mga sila, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta bang sila mangayo tatawangan yung pangayo nila matu pa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya then di makawa na to pangadyan sin meta iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wayroon niya iyan amuin a'budu atawakan asta'in ininipang lagoy pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan may tapiyauna in iyaka na'budu amun ibadat denga iyaka nasta'in amunin isti'ana pagpangayo tatabangan pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in ibadat amuna lang tain pagyanun raya amunin maksud na to adunya inimita kita ni piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala Sawa baparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban wayroon ako nagpapanjari ding habang sa jin iban bang sa manusia buat malingkan magtag-ipon kapo. Long sin Ibn Abbas ya'budun liya'budun ay liwahidun. Amuin tunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala kapag ibadatan ay kaupuan niya amuin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtawhid
amo na long tain ifradullah bil ibadah. Amun tunggalon natin Allah subhanahu wa ta'ala hatag ibadatan. Na hindi in ibadat na to suway siya mga doon yung pagtawhid. Sabab bang duway roon siya mga din pagtawhid at pag-ibadatan na to amin pagtunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-ibadatan in ibadat na to di matayma. Asawab long sinambok Sheikh amo nila Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab long niya فإذا أردت أن الإبادة أو فاعلم أن الإبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الإبادة di siya matawag ibadat buat malingkan ang pagtauhid din doon. Kaanna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Kapag sibo niya ito, supaya tumampal ka to in pagyanon ibadah, kapag sibo niya sambayang, sabi ni sambayang ibadat ba siya? In sambayang ibadat da, long niya in sambayang, di siya matawag sambayang at abila wayroon din doon in tahara. Paglano, pagwudu, bago kita niyo magsambayang. Ininiikingatan na tukatan. In sambayang na to, di matayima bang buat malingkan, aun din doon nakapagwudu kita niyo. Nabet turay sa binibadat. Inibadat suway ang pagtauhid din doon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. In hidayah, in siya nabawi magdua. Amoy pagyanon, hidayatud dalalah. وهداية الدلالة والإرشاد بمن هداية التوفيق والإلهام. إن هداية الدلالة والإرشاد إنني أموين تدملك سمى مسل الأنبياء بأن لهم تسين أما فكأنك نلا إن guru pamurid nila in mga magpapasampay sinarama ang mga sila magburunog. Ada po ng tawfiin, hidayatut tawfiq wal ilham inini wayroon makahidayat buat malingkan din Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin hawaktu mawapat na in amaun niya kaya ngayon niya sin magtumabtang in amaun niya sin kalima la ilaha illallah sa sumagawa wayroon nakakabtang inamaon niya di nga sabi at tupeturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Ya to Muhammad in ikaw di ka makahidayat asiyo ning kabayaan mo. In Allah subhanahu wa ta'ala siya rin tagbaya singkatan tawfikan niya hidayatan na siyang kabayaan niya sarta laungon yang siyang kabayan niya laungon. Inatukatan hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. In siratul mustaqim in siya tarik. Banghaluwa in siya aming pagyanong tarik lalawayan. In mga mufassirun nagbidda-bidda sila pagtafsir sin pagyanong siratul mustaqim. Aw nimiyan kanila long nila in pagyanon siratul mustaqim amuna in al-Islam amunin akam Islam. Aw nimiyan kanila amuna long ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw bisa imiyan kanila amuna in Al-Quran. Sa sumagawa in ikhtilaf nila ini si mga mufassirun ini ni pagyanon ikhtilafu tanawwu. Bukan siya ikhtilafu tadad. In ikhtilafu tanawwu sibo din maana niya. Misal long tadukaing in kalima niya tawakan alfad niya magbalik da siya pamaana hambuk da. Ada po ng tadad inini bidda in maana niya. Na in tafsiran nila tuambok ng maana. Sawa bin aka may Islam
Daturun siya pa Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam laway wahi. Sibu da pa Nabi sallallahu alaihi wasallam atawakan laway pa Jibril alaihi salam amunin Quran. Amunin Quran. Pag-usap to, kasampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpasampay sing Quran niya on peturun kaniya. Na nag-aakad da katanyat to. In Islam, in Al-Quran, ibasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magmaan na siya ang buo. Amo yating pag-anon, sirat al-mustaqim. In sirat, nabago siya magbuwa. Amo na lang tayo sirat ha dunya ini, amo ni nasabot ka na to. Amuin hikahidayatan kita nyo ihdinas siratal mustaqim, kahidayatan kita nyo pa ka Islam, kahidayatan kita nyo pa Quran, kahidayatan kita nyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin kasampay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun insirati sa baad daw mahuli, amun insirat, amun pagyanong jisir, amuin lalabayan harap matto, amin bridge at taas lang ta sin narka. Di nga sabi ito mga katotay mga karanakang Islam, pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hidayatan kita nyo paraan mawuntol, din niya dunya, labi luwaad na akhirah, amin makalamod kita nyo, kahidayatan tumutog kami Islam, tumutog ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumutog ha sunnah sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sarta tumutog din doon ha pag-ibadatan, pag-ginangamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Mga katawtay manguran kamamasan hakam Islam, para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ang pangadyan nung tamakawan na to ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot ayat ini to sifat sin manusia. Impanagnan sifat niya, aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladina an'amta alayhim. Amunin mga sila nakahasil ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta yang malam nila ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabit to, hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, tukbal kanila in ni'mat, amin tumutog sila hasirat sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kan sirat al-mustaqim ha dunya labi luwaad law akhirah. Ini karuan niya amo na pagyanun al-maghdubi alayhim. Amo na mga sila kaduhalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inmaksud din ni pagyanun amo na mga sila Yahudi. Amo yung mga sila taka ilmu sa sumagawa wairun nila yammalan in ilmu na hasil nila atau ilmu rin doon kanila. Inakatunya amunin waladdallin, amunin mga sila nalalaw, amunin mga sila nasrani.
amuin wayron ilmo rin dun kanila sa sumagawa ng ibadat na dyan sila himinang kaitikad nila inyaon nakaamo. Mag-ibadat na dyan sila kawayron panghati nila ibadat yaon bang yaon nakaamo at tawakan wayron. Naininilaw sinambok Sheikh binasina Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah asyarahan niya sinusulot talata al-amal lang niya fil haqiqati ya kasabunalan niya insya thamaratul ilm in kasabunalan nung tasin amal insya bunga sin ilmu faman amila bila ilmin fakad syabahan nasara isiyusiyo nag-amal kawayron ilmu niya simibo siya insifat niya biya si mga Nasrani. Waman alima walam ya'amal faqad syabahal yahud. Isiyusab inon ilmu rin dun kanila sa wayron na yamalan. Simibo siya ang mga sila insifat niya simibo ang mga sila Yahudi. Dari nga sabot to soy na to amalan ingkatan ilmu na hasil na to. In pagsambayan na to, tuway siya mamakad, pasunna si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin piyangadji na to, pag-uus, amalan na to, very in pagsambayang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bet to, mga katutay mahura na kami Islam. Murah-murahan makalamod kita. Amoy na pagyanin sin Allah subhanahu wa ta'ala paraman niya, amun aparman niya alladina an'amta alaihim bukon amun mga sila kaduha lang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban mga sila nalalawong mga katutay mahuran takam Islam inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك لرفع لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين على المدينين واشف مرضانا مرض المسلمين اللهم نسألك أن يجعلنا إذا أعطي شكره وإذا ابتلي صبره وإذا أذنب استغفره اللهم أصلح قلوبنا جميعا اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر